stock. Agus anaf gymyn desbyn I brwle alien tori gwyl gwelyd ar y holocon. Agus am I anaf weach dy Susie gwyl gwelyd olen agus yn tro o Charlotte fi'n sarroi'n siarad mi. So, fi'n weach dy Susie. Afgosdi, on wyl isgwyf. O, ie, mae I dod reit na lein the sira, fi mwtor Colette, agus fi Susie, ag aibrew fag siachtan, nŵr fi sifse ser, agus nŵr fi na lein the gwif, viadar gúrsa, agus viadar ag, chuna sa darn to Sean preparing, táis ag olivú, don chonsgnaf seo. So, coffer, míle buítas a car. Kente. Agus just during the body march the road go on ele a raw, okay? On the cuitin on vi motor or vi Mexican de dancing with the stars agus the road shin, okay? Be me agus count on the road the horror man. Be me to go stoplight, be me to go ni e cappe. Go road asan gnog e Enrique. Okay? Agus go more Rinke crowd no creative dance. So no good dog and Dina go in water game, pursue the kosh game, pursue in the group the other. Ni being still more on. Being drug and green it done. Okay? So no go back into one kid or the talk so the water gate. Agus my arm should dance, not be a god door. Because the road come and trace the walk or in the past your father on motor collect, a car in the book and eat. Because Anna Quinton on Lavasus on the Colini at on shop, Lavasus the Colini at our ballet denter cup. Do tie Dane of Labang in the ballet again on. Lavasus the Colini will hip hop denter cup. Okay? Lavasus the Colini will rink a great denter cup. They'll not get it. Okay? October and Kesh Kinner the Bulkani, or to Captain Bulkani, go road to the Colini and Enrique. Agus tá sé anhacht cuidan na dásóirí is fear go bhacail máisteoiríad is fearfiad. Okay? Agus ní caiitú dágadí Rudolf Nuráyev na dásóirí móra idirnáisiúnta ach na dásóirí timpla tíra agus tá aithne gumsa ar dásóirí, tá dásóir amháin ar aithne gumsa. Nicholas Dunphy agus is dásóir Seanós atá a comáile bheith mar dásóir den Scott Seanós. Tá sé mar ceann in nú clasa nú athletes is fearratar ar aithne gum. So anna cuidan an téann dása leis an sport, leis an léthóireacht, ní caitú bheith boscáin sin gur duine sport tú, duine ailínta tú, duine rud ag an eile. Is fellin gachar the end of the céile ag an amháin agus iad dhéanamh agus anna cuidan an tá cinnte na leids atá anseo agus na Colini atá anseo. On media rucht a chuirse bhisteach go physiciúil sa rinke, seasigh sé sin leniscil na sport agus an choramíocht an bhíon an máistúir ag dulgadí pilates chun balance á. Tá sibh sé fáil an balance an seo. Nach bhfuil tríd an rinke. So tá súla gom go lenig sibh ráid leis agus rís míle buchas do bhúntá coléis ganí ní bheith sé seo déanta bheith. So tá míad anna bheith. Rónan, Susie. Go hótar. Ein tíim go chomláin leis an rud a dúirt an bháistear, maidir le bíonn tá damhsa a comhairliú an támar fad sa saoil, fiú an imáníocht, the hurling, bíonn tú damhsa de chóirt, so chuine ag damhsa. Fiú an agus chunig mé fios I ngach ile duine, gach duine is na rá, okay? So go bhrálam go gcuinú si bh damhsa fiú an ar fact, what no make up. Okay.